doa guys mata kami tu benar Tuhan. Kita duduk Tuhan di situ. Ayo tolong bakal kalau doa Tuhan itu Sampai nggak sampai kan. sepanjang orang kantor datang tadi DP kepada dia nanti saya kasih bulan kita bawa kamu dan 70 mana kilo Pak ini jadi buat kebenaran jadi tunggu serboki nih jangan permintaan si saya jam apa permintaan saya jamu namanya tampang ke natan yang paras tapi baru minang lawi nanti majukan doa sebentar itu lah deh Iya mana tuh. nah dia tunggu serboki ini DP kepada dia pun namanya pandang jauh mau layangkan pandang laki ambo tukirkan nak ambo cari jalan sekatiku dia menunggu dia sekatiku Oke cepat nanti. banyak Ustaz coba tunggu sepuluh ini lah balik ke pulau atau dari tengah sampai ke tapi timur tangan 60 ini nanti 30 tangan Ustaz ini nampaknya permintaan dari tuan rumah namanya dia kerajuan loko gitu لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم يا أول الأولين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا رحيم المساكين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين لا إله إلا الله الكريم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل خير وسلامة